Hello guys, kadang masalah ya guru, bahaya tangwai na rok joto no because ang blog khaiya balokha. Dini gangin na rong ni bagay, tawa siya hai no hai kipili blog khaiya na kangkak like ya. Obviously kam by time maya yang kabang mas sidul ni bagay of blog khaiya. Pathagari khatam ni gang actually normally blogger po ya. But ani day to day life ni tong mani bahagi tong thang mani phai mani abu phunu mani ang try klai mani but jora go to gya jora mai nen bagi klai jagya but tini wan suka tesha klai pion hene so tini hinga ke Sunday holiday man ka duty by to tini thangi tong ang nor ni baga ko talia nuk na nor montang to nor nuk ka piaba ang thang jak no 2-3 times thang jak piaba tini tesha hai no hai thang na nang phika tam ni gang kya ni nephew ni bai ni bisla bo montang nu ke khobona na mung jago ang bai baksa no same sang office sana thak sang colleagues bo but gate tini staff khorok sak khorok ni tong na logyo so khorok ana log shoka nang tu nuk sak ni thang nai le na to ang to nuk sak phana logri nan bagi thana nai tong go piaba montang agi ne lai change ngai hanga narok no phunung na bomb sak change ka haita so narok ka ham na tong mai na nai tong di pulan si pai thak sara nunggu ni makna orang nak hoiting kan ke lama ketal cengka, obo kan ke highway road tabuk 20 NH 208 omo thang nai khwai baya Kamalpur থেকে কৈলাস শহর হইতে আপনি পরে ধর্মনগর নিসিমি আয়াঙ্গ চুরাইবাড়ি থুক নাঙি নাই কসার হামে তংখ বাট hamka tabuk bangmano nai din rong nai thogo oro speed kai thango I think 100 rokao but speed limit oro I think 80 rok rijak eba kun jagao 35 30 om hairo ke sriwo so lama ka hampa noro amsak speed ta chalok di tamni hingangi sini live pelai ke important so kisa jai ki chalok lai di ang bo chalogo thik no but jora o tamni hingangi jefro khali nu go jefro ni kono risk kre aja go nang speed di chalogi mano phiaba normally jefro vir apro rogo chalo gya tong ngo jemon taw nai di wa phai tong o ma hero kiri mai jak slow down khen chao taw bela ki nai thoko lama NH 208 norok bolo nai manana jefro hamka hangange mo tabu or Holy Cross college simi aba lemosaran simi hinka mohanpur thuk ngaga ta hamka but ai ngo chini hatai bormura jeta ajaga awa hamya ko then khwai ni simi baijala sa hamya ko but taisa yango behla ni simi ayang Kamalpur jara hangange ekdom nai thoka sonorok nai nei mano so finally ang pahar parang ipikya tapos hanggang ke oro baisalo bathak nai shankari kamyo borong ni nok hanggang ke baisong ni nok sunong no funugan nai thong no charai je mostan rong no gana no bini ready ang bono like 1 hour sukang no saka but 1 hour sukang mono saja aga khor kai nei but potau han paigla ang sai mano nagira na putam klai dong thangai simiam sa lama hamyang kha like bormura parang mai mani bore je bel phangni hoite bel phangni simi angonjora taktami chasnai poddo bilung thun dola bilung thun je khwai je male sak jodon lama hamya nokol and kabang ma jaga ang nokol hakin ma tongka because ang oru daily lashi tong mani kabang ma jaga nu go carpet yu khayo o jaga rong carpet disagya and kinar bai mani pore tam khlai ke je contractor rok jodon half hobi dibe ke kinar half hadi oi tong mani do oma haingang actually local je chini je boro rokbo kansanung na nango bai ki snami tong buti ki snam tong if jodong yangang ke
taktam sejnai complain khana ne dorkar ang ama ke feel khlayo yang kina kira naina baneng taijing mung kipisi taminani hari uriu ngai jotona phati jakse obo mane ha bai phawjak nu yang to maybe ulo 1 year ba 6 months within 6 months tabuk rainy season phai dongo au phai ki nuk jagai thangnai te baki bongni area ong to na na to kam sengkari para look like tabung kang yang opersinai yang ketulama ketal ag yang tilama tongmani I mean khoi thana ga yang tisma thangmani to tabung ga yang nang nei thanga ketal ga tak bong ni yang nok omai ni thanga ta ke o jaga gari kalangi thangnai tak bo nok khona kok bahai ki jan nok khona lai na phone gan इसके बारे में बात कर रहे थे यही जाएगा मेरे साथ उसको ही मोंटांग देखना था आंग मोंटांग नाइजंग नो साइमनी तो आंग नों थाजंग साइ फेजक सो अभी देख लो बंदा ये है सुंदरनी याकर का फेजा हमको सुंदरनी देखा उनको रिलेटिव सुंदरनी कजिन सुंदरनी बागिना ये सुंदरनी सुंदरनी ओकरा हाला को बागिना कलेओ rarely ang om hage ma chugu otherwise tang driving seat mang tong ang khaya bo balo ka vlog basically blogger boya do that's why abo ne bagin khlai ja ge jora o mania daily no duty yang horo sobo yonga bur khlai nei ba o wan so kate site khlai pi nen tini haita tabu thagi tong khwai ne hoi dengi sang telemura baya chakmaga ngang habishine mondang phaya kona na ha so sung tabu lama wo hasra kami malay ko agi bang shoot khai thang jak oro je tiprasha movie ro boro no yang no shoot ngo o jaga mang no aga to shalai mari no tini phaida ni jak bang 4 times ये नहीं आया एक बार भी ये भी नहीं आया एक बार भी सो इन लोगों को देखना था तो हम आ गए हमने चंग मस्तान नंग तो मैं किसा dia saya ko jesuk hai mani next sensitive fever nai disin boro ko mai ge tongui tong yang okay off wow kya hok sogui tongo omo jefro greenery ngi thangna mai asaya na doram pai ro ngana te banai thongnai चल बेटा चल मिल जाएगा गाड़ी रखने की जगह है ना चल ना तू असका तो खुदी तो अब जत न yang mang shoot khlai jago ari om sung nai thoi dong phiaba oro lifestyle tongnani onek kosto tamne gange tui man thogai ko nai dei bomai ke tui tong tui kaisa man bagane kosto sa आंखाय तो 4 बार फाइजाक बाट बरक तिनी माने एक बार तिनी पुला फायो बाट बरक आमसे लकी ते साना हमलिया बुके सातों मासो बर सातो रो मासो गलेया पुला लेंग तंगमनि फिया अरा फाया सुगै नो बार माने देलेखिनो लेंगो पक यांग नाइदि दिस आइके नि दङ 4 बार फाइजाक बाट बरक तिनी 2 टाइम माने एक बार तिनी पुला फायो बाट बरक आमसे लकी ते साना हमलिया बुके सातों मासो बर सातो रो मासो गलेया पुला लेंग तंगमनि फिया अरा फाया सुगै नो बार माने देलेखिनो लेंगो पक
Tiga sal thang ketem naik thang naik apa nongkori mana tuh tiket. Nih awak yang tam nih lama. Awak atau bulan lama nih. Angel falan apa dah? Jeng, I think 3:30 raw mai sawana. Hah? Hah? 3:30? 3:30. 3:30 raw sang mai sanai. Awak kita kisah hatayo. Arawa tong togo. Arawa ekdom chill khajana jaga no. Ang one sugo o jaga 1 week suk jodin matong hang ke I think ani je ruk suk je mutung man ropok thangan hai. And iko tini sung khub lucky so tini malai ri phekya o jaga ni owner I think nong no sini na nanglak jodon sini bayo ani hingi tu manai but sung lucky no hin man chu asuk din phaiman no yagolang tini very first time malai phe bong ni garingo montango jeta nong jon saimon borong ne abo naithokan sanam ga jotoni bagane actually chill khainan bagai tamni hingang ke sung nango jefro sung day to day life jeng job rogo thang ekdom tamina ni restless ngi thango tired ngi thango abon pore kisa phai relax khainan jaga hangke omo horogo tep tong thokpo ang horo toma tong ko but ang try khene horo salsa suk tong nani montang haman bahang jaka Nah, cuma tu beli na thak ka. na jaka Piava. Or phai nai phek hangai. jogon phai din sari hangai. Or leng mar babang poi thang. Leng ma se biam kamai. So kita naik baik yang kopi kita satu ni bagi problem tongo so sengor kita sanai tin tabuk mai sanai mai cewek itu kuno climate India. Okay. Happy restaurant awak kaisa korok sama naik. So bini orang narok sai mano orang montang awak pakai angge itu pun mano available. Muyan sih jenenge muya godok tohan. But the thing is pula narok bono confirm makai naik narok pai datang. So ang ani blog tolao khlai bini phone number o jagan phone number redon amake happy restaurant ni specialty I think ano ngin ore kana am haike ang kundina am haike plate nu gya ko so this is something wow kya nazara hai yaha aur mane nahi di mountain and almost sajang nahi chicken थोड़ा हम लोग के फ्लेवर में ही दिया है so iko prawn gam tenungo एक और no Happy restaurant yang hatayo hangga montang beli ko sono sana hangga oro mana oro hangga kastong biplop ni manai boni nomo boro daily fai je berena fine roni bagi boro samuruk snambo sono ro bona ro mana ano ketemu salro menu sai tong mani binoro fai klai pe di kita angko fai di ini but tiri shop pai ke so ang klai lang siwana ro gundu gana and montang to nong bai katalia kuno norok agi bunuk sak bang blogo hai pe no maybe omon kita different ke nong nugui mano omonan kok tang norok bas kangon nuk penete kun san nang ya boani blog no ani channel lo 3 din nanai so norok bini lifestyle nugui manai erpore bastop nana danang ha dengan channel lalai जा तीन दिन बगैना दे के हो जाएगा वो 3 दिन बहुत गए तो बिन नौगा बिन सही रखता हूँ बिन लाइफस्टाइल फुनोगे मैंने बहुत फुंगनी सिमी सारिंग खाता बुंगा के सेम वन सालों के दोंगा तेनी हंगा तो अंकिता रिलैक्स के आसुका हम तीनों ने मिलकर आज थोड़ा सा संडे का जो मज़ा लेना था वो हम लोगों ने ले चुका है अभी हम फिलहाल घर जा रहे हैं और ang tini agar telah tanya tamne kange khana fungai kange no official meeting tongo so antani jo to yago responsibility zak te basumne yago butongo bini yago responsibility to chungkini ni yago I think norong nang funu ma to kisa funu ga nang khana blog ko I think abo join pa nang imano ani kok samane rok to khana pa nang mano bas just video log nung na chances tongo then ye to बोल के कोई फायदा नहीं है बिकॉज ऑफिस नहीं एकदम लाइक मेजर फैक्टर उसको बहुत लोग पसंद करते हैं एंड उसके काम को बहुत पसंद करते हैं हमको भी पसंद करते हैं ऐसा नहीं है कि लाइक हमें पसंद नहीं करते हैं बट इसको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत पंक्चुअल होते हैं टाइम की और काम भी बहुत अच्छे से करता है और सीनियर है हम सबसे जो भी बोला जाए तो इस ऑफिस में अगर मैं बात करूँ तो मैंने चिन ऑफिस जो तो सीनियरिटी बोतोंगो चेराइफानो बिकॉज सर नहीं पड़े जे बरक तो नहीं बिकास देन वो मैंने बरक कताल मैंने अगेन सिमिन बरक जॉइन कर सकता देन आपने पड़े तो संग भाई क्या बास्तव थंग का एंड आंग तो बालोया को लाइक एक बছर नहीं दूंगा बट एक साल में मैं इतना घुल मिल गई हूँ कि ये दोनों या फिर ये बहुत सारे हम लोग का स्टाफ है हमको छूटता ही नहीं है
हमको छोड़ते ही नहीं है तो आई फील सो प्राउड कि लाइक मुझे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आना किसा हामजागो আমার এখানে হামজং মারি তংদিনও রকবো যেটা আনি যে কলিগস রক মানা হামজাগো আবনা আং কাইসা লাইফও বফায়া পরে সিনি বেলো কিসা কমি থাকা लाइफও एक्चुअली आं कुनो अर्न खाया पनो एटलिस्ट आं बरकले अर्न खाया आं अमसक बिलीव खायो जे इफ कुनो कारणे आं लामा रखन क्लाइजंग का के आनो शर्मिली दी है बोल के थोड़ा कोई तो उठाने वाला होगा अब आं ऐसे बिलीव खायो अबनो ताबु नगो थांगे तंगो बरंगा रां तंगनाय आं बायनो फुनुंगाय फुनुगाना फंगाय एबा तिनि हरो फुनुगाय फुनुगानता सो तब तक लिए बाय बाय एंड आम सपोर्ट खाय तो मन बगे बलाय के हमबाय एंड आं कदंग मसालनि यागुलो ब्लॉग खाय तो सोनरो हमजा के बा शेयर लाइक कमेंट सो बाय बाय अमनो बाय मिया हरो तो फुनुंग मालिया सो इगो तिनि फुंगो नंग no फुनुका इंगा के जों माइ चाले तमनि माइ चबे पाइजाक सो तिसायना का किसा जों हायनो किसा कग्रक सालायगा देन आबनि परे जों अफिसनि बागै रेडि इंनानि बागै आमसक दिखालिया Sonong no mia to funo be malia tini gangke fongai kya fongai kone ang tabu to office thang sine saka thangai nai gina saka bo tangjak tin thala to saka bo borong nai store room to बहुत अच्छे से बनाया गया है एकदम से मुकताल तंगक ये देखो राबर मालिक nok thong sash mai beng te hap ngoi to no bom ganang da gi ma lao thong ni ko no व्यू कुछ इस तरह से दिखता है बहुत मैंने पौने मन जो तुम चुगो सब होंगे चीज देता को अगरतला खोआई नीचे हाईवे रोड ओमो यांगो को यांगो जो ना ओ यांग दी बाइजाल मैंने चुगो पौने वो 3 तला बहुत ही सुंदर जगह है yango hingkai ko sunduri atau 3 tala sakao yango moni gari sungtau thalasine ono nai thogo nong nai thogai tangjak but kumui hingang to thei thangka kisa sori chai angai so tabo hingang ke borok bai hingang ke tabo ani je blog nang jenu thongmani basla hanga bas hazawkra hingang ke जेता वो साजक गांगे अगर तलाव तो को अगर तलाव चले रंग पड़ी हुई तो बहुत हमें तो काइजे इन साओ सो नहीं करना तो आई गेस हाँ मैं अगर बस फंकी के तब तो मैं हाथ ना जब यहाँ से बहुत रो है था ऑफिस थाना के जों हाय मा थांगो जों नॉर्मल लागे तो गया देने पूरा सलवार कंजाक यहाँ एकदम फॉर्मल pore office thangka जों meeting host khlaika then tabuno nuin dongna जों sin sar sung pro kok sai thong pro khnai tongo and luckily ang o program no host khlaika but aborong ni video to khlaija kya ajaga video bo khlai to kya
amoni ulo hungka meeting ro paibe kya then office 5:30 pai kya then abo hungka ani favorite manei ang salong nang sungo so bike gari hingka ang kisa interest tongo so iko saloka and awon pore hingke to agartala back kai fekete abo am suklaili a blog so norok hamjang man bagai belai ke hambai tata bye bye see you in the next blog.